sa gen la men, dep maten rachou nek. Ou la. E so gen men motis kon sa men wakon kon sa nan bal sa men. E to ka fè mal, e so gen men wabè komprime. Ba yon nek di mou nek. E mou se planje bay la, to fè mal do men. E ki ba ye kon sa men? Yo, ou kon leg an ba men. Leg, ki tou jwa pase ti bay nan kwa men, japo wade Dexter. Ah, makine. Sa wane mi che di mpon? Ki ta mche tou la men? Ou babal bon yon e kwen kebel yon bon. Kado pa ol misi. E sa gen nan sa? Ou je sa fè mal men je, sa fè mal. Mwen gen men ti televan jan wè. Mwen yem maki bedin. Koman? Maman pitit marivant. Yem me den sou mod avyon. Se tenen dan de toko. Sin bagi nan kou ken be di mwen vol. Kazem jolly kapchil. Jolly. Bon ou gen chans. Koman? Mwen gen amnan kou sa te vedi. Kode mwen kou ben gen dali. Ferme-moi. Mwen mwen telefon ou ko? Avan an de sa wap vin nan visin nan? Ki bisin? Ou ba konen visin nan wap mnen fol yon la? Kode mwen e plezi gen ye. Dade di la fe bisin sa. I resipel kon ya. An be deme plezi ye. Yo an ki de kan tikan pan pou ye. Non pal relan. Amen doa. Le gen nè le bon. Amen! Yo touche sou blag men, zon ki de kan tikan pan pou ye. Ambe wè, wè wap wap. On de sa va. Yo, le di yo la fe di moun gen fini pe men. Se kon yaman la fe di moun koman se rive pou men. Paske ye a men, ma fond lo si. Tu ma be tik lap sa li. Ou ba mwen de si pou nou?